Watla katna election jong katala kampat penbena setia lanu ke election MBC kan salong. Henry kajing penkre jong keseng seng partai baper berkumcu ke kertong kalaya syai. Kawai na kita kadai keseng NPP kabayalam ya ke sorkar jela berkumcu kabayalam ya ke executive committee habarok lai teli ke district council. Kaseng NPP medang menin kesengi kalaya ban pelai ya ke tup jong ke kertong ke kan sa penyekun hagani ke election MBC kabansawan bad hagani ke tup kaseng NPP kala sei dau MDC bementa nama keruat konstituensi kata dau ba karena sosyang unsi yakun ya kini ke election MDC kabansalong kunu ke por nama keruat na kaseng NPP kumbancu ke dau hangne uba karena sosyang ula yakun ya ke election MLA lai nama keruat konstituensi na kaseng NPP Henry ubala cha remno tang dakat arspa nyuko arvot hakurtong uba job na kaseng UDP watla uba karena sosyang klempoi syakatong Henry udon pat ya kata mensem bancakri ki pajba lah kinu ki benta ula pan kre syat pan ya aireng biang ya kini ke election MBC ke bansalong kanu ke por bakat na election jong kacela kan sepen bena ya katarin tat hadu menta mene ki political parties ki baladep ban permna ya ki kertong kilong ka Voice of the People Party kapagani ka party kan sa penyekun da uba pen kraw boklin karjarin na mau kawar konstituensi na kaseng Voice of the People Parties kawai pat ki party ki bala ban yakun ya kani election na mau kawar konstituensi kilong ka UDP Congress bat kawai ki party ki ba kila ban permna shen ya laki jong ki kertong